Alright. Apo ibernikano wiutieno meni na tinini ya yom tutual majorly into this YouTube channel nyeo bedo Michael Odero. Ajoli program mochalo ni profiling nyunge yetu tut tinini atikede guest achiela di tutual mana tina wobi amedia Doro City 11 microphone chahare tunkumbalo melo Uganda kan. There is none other than Mc.Dogo Destiny. Yeah, yom tutuality at Vintage Lounge, Lira. I think we're at home. I want to welcome Dogo Destiny. Dogo poe matek. Boy, the door. Kede menjalo. Chawani dang metamoni obeyed onto this interview. Boy. Bola Jo. We knew the name Dogo Destiny. Achalo MC. Amida ni ko achake pingni. MC Dogo ni obedo nga. Unywale kwene. Unywale kwene. I don't think to do Dogo Destiny. I don't want to meet any. Bien Jo Paul nutia tamoni. En Dogo ni en. O pini polo yakere kampal. Poi mate. We ngeri. Perdi ni gidi pe ngeri dan. Kada mere jake kwene kane unywale kwene kane ngoge kane ngo kane Dogo bedo nga. Omiyo kirado mere jak dado kire bodo hamero barwe jo chiago. Dogo kire bo bedo walk. But otherwise, I point to show Menudian and YouTube channel man. And yeah, my national ID. Better go innocent. Paula jo marbe surprise kudu. Ana marko be jone kamera ngenya go come. Tembe jo ala ka chen. Adonyo ene go come. Tutalo ka temo ke tume pier bidye. La hario, la bidye. Nungo mnyama diteni. Be ngol ke pera, better go innocent. And story na a little bit tricky. You already style could go no. Abiene ana don. Chakina menu. Kameno better. Tina pa kapo yo poranga yanga. I remember we were in Tesoba. But then the jema me anda do nupanga yoro. Eka wana to be da hokai chialo. Do kanana ja hopi wana ye, maja hokwana ye obedo chukulu loni room primary. Abeti you to head a chawane. Origeja no bolera district no bedo kana wang tichu loni adu embur pora poyen adu embur so akwana pi wana uture kuno te kwano pitu karma te kwano pitu unfortunately kardo no mera kwan gere pitu na ber en karma konde bino gere goeno so baba na no dang baba na no te kanu lona duare ngenu beru kimo jemara momi Omeo jami elara nyo load resistant ngata lo ni load registration kane register so karme odui akony te bino ni odui help me te bino karmo odui akony bino ina ngeo pedang ngeo na kana lera ti ye bero bai karme bino lera ingo yo no ina kana yo lera chia pero ni ange yunge kunu ngade kudu berba berba kar pore biro mena lera anu ngere Kampala ti yungo dohamet piano ko kane Kampala road so inero yo worte tunga sui ngado nge Kampala ti yunge dong kakasha so wonde do bino ko lera so biro na lera by style ma chel mama wa no kede do mara mo ko be don lukuze di style ngo yindo me ti wi ma wano po bedo matron ne lera integrated no ti wewe baj ngo chukulu jaho be bashi ngo all those stuff aman karaja ando no be tunganya joke ne ko be I've grown up with my stepmother I know they get a step grandmother Ege step grandmother. Tira dige ngato do tungenye hatatge. So level of in gori level of menen idi do gari tunga step grandmother. Ngeni it is a military background. Ma jel utina menujo do nyumbani leblu kuzet. Leo te look nyang nuti bembele eke kare wan doncha I kare pango paro ko bunyoni ya doncha na ta habare kare angoho ko ri kuomo game kadano ubino atino rom ga kaga yo dang te dong passiono te dang bedo kono dang kati mo balo puore ko magonya dang te yo bodang te chule kwan
kila kitu yote. So payutie me payu kuko. Style chem kaini na motero chem riyo go jere. Kaine ndana chwalo besije lebuelo ni era. Tik de nene timo kitie no riyo pisa riyote tungi ene ni wiye ni berbala. So ka okelo dek pay me ching jo wota wachel amegi po donye. So karma beru kuneno tenungone en lira de akobini de apangeo kana bawa de ya wini nutika no luna duari pedangeo so loenjo te bere ta doni na machel kitanda binu gere down manen puhu lone ajo mana meno woro mama kare chalo those transportation people ngano don't get more no die kuno lone golgoi so nang don kar golgo gina jam mer ngoge ande chamele mana mo lone loddo to ha me virta utuga gon ka jamni en e kar jakar kon ko poto ha chung yo ngoge ni petie pi ko mo romo ya wa chel ka chung ote de chung lira petie kong me ko driver yo no tingen driver sto yo nuong nuata idina so by chance gere ba de me atunu ngoge tuni bus park dong wudi don ame ini TV no ado ilora to ha ado ti ibedi tare man no kono ya irdo ko mar no Batman giamini dayo ko yipu ida ko wi mor me oxygen nyang me lumiere bedi in fact lumiere be sharp tije mo kay ni de mo like metinu ni ngongo kana uba en mi ne no ka tin tiat ba ti wadu chorra chamo indana dit ke wetem malaria mertiri me kela gitu yote eta tin na ke cham chorro ginate mo gina demo peti so car mobility town tenongone I am one of the products of actually this is what I don't want to happen to people but I'm one of the person who have grown with some trauma. My trauma came in a way I did not get the fatherly space. Even the motherly space that I got was now that I had to look for it. I don't know the one the other side was coding on because now when I came to town no my wado pohor ko getting bawa and funny enough ma nya kilometers bawa no jolone kilometers bone genduju wa teachers you understand so karda bina no ma wano pulu beda point no mala beda matron ngoge and integrated and kuna I don't know ni atina matron and of course goka tina mepetia kwane kati ngoge it's also a burden rebero kone no but kwana tete mo lifestyle pia na nujo ola bina nujo bolo ka bolo buyugi ngoge program aya sparwe akaya chater ni ne nudo jotia bu ako Batman komi chalo kusha do wana no bara no bere Christmas ka will ka boy Christmas ay reno ngani I level no wana down ke chalo kusha tik jo teru jami nene ja teru jami jo lo kada lilla yew bedi king ngo jami du mewe ke ngata ma kile jami woko bi papi ni ngo ay no jo tia goko goka ber yu nge yai koni tap ko gonyo jami ngo ngoge and all that it in some of the things so kada bere mala ka no mala reno ni aya pera de ramu ko ka kono ena ti asle ngongo kano bin tera ko bod muze teno muze ngo muze ti no apon ringo gen nang de shukula be ringi town kan gen no space langet kula ale kano ade be de muze kano teno ena da honu ngo da ho kenne da ho jada do kia ti no da do ngo lo da do laya ko tinano so program do teta mo be style to ni lo no bobo arda style da ho jada no atia inconvenience be gida pede be ber ode gina go unfortunately gina tapo her gina ko muze ta beda lero ko now pekita gina po her gina malane anu ini ngana beda te I don't have tinyang pehana pepeda ro you get those things so le to muze kana karma to muze te de ngo mi started step grandmother ibere mengeo jami do pour koringo go gwena tong man yang cho debu koringo bele nyoma ngo jami du julu area tinyang so ka do beru kana no ata yagire ko muze de bera le ta chako kwani ambalal kar chako kwani ambalal ore do ka joina primary kana no tenu ngone kar don ko muze da hodo ngali ta ha tu 2004 kana ore do ko pashuwa unutie bagina achige meditu no modo tiyo monti opposite dai lungu ere kana PhD eno gaki eno tunga lomor kono luono ni manyoro so kar muze beru kusha unfortunately kita dong ba pede yegere to muze dok beru dok ine
ka lung is style ora pete nianga niang wiya ni kai nena po mor ri kana ne po ni no bedo no da nyono gala ro so kara meno da nyono gala ro ate hitting my head karo gin jaw chang peteri my muse oto ame anu abino go school cha de dokere cha biro anada winyu ka dong mala dong tidong a chelo story gini muse ni ni kani ni no cheka ni ngo gi kanu kani ko ringo pe hoda porque con wa ena gine ada winyu kani pa fete ni kwa mer tungo sorry may soul rest in peace wala program ja de chelo di wiya ten ni ana bero ngara meno ngara meno do close to en ngo gi and all that thing gen chelo wiya ting Tebero. Ada cakap kok kamera mana ngoror. Kara ini me museo to gino minero same day same time. So kardo museo to tebero kusha. Oleh ban man mere cak nyono dong kuah cara batin ki janwa winya. Ni kuah kiti cak hok koi dua ma par yo. Okay, ame museo to ni unureti ke Mc.Dogo Destiny. Kada time gwanyo gino no poda lai kano no de wore pisiri mono mo hano mir beda boro ka bon wen gi kano no ha boy ni the village I grow from tik de chaho lok itu no pi1 pi in fact wege pi1 no tipor ge jay mo me lak pa chi pe the dong go ge di no ti pen kusha yon kuri ngogi ini ya aha so kar medong museo to ko medong ngoi kano tenong ne had no choice and nowhere to go what's enough we stayed like in roughly 4 years museo ano jonywal gina para chiel I think para chiel but as I talk I kompa pagi chiel ke dor gi chiel dong kadana chiel jena du to ga Imo hangwen ni ginja dunu tole reggaeton. Muakani dano kado lebo mori. In fact chamo do wano bere ko chado ngenge ka wa wote ka ja ko bi malaria di. Tinga ni a jame do kale mo wako. So jame ni de bere kite no ngoni unfortunately passiono. Kar ngata mo nyala wobe di ka no bere ka bawa ken. Jo amo nyala wobe obere honyira. Ameka gino to kitiene. Antis na ka gino to da hoko kusha. That is how I remained alone in that compound. Ada jago do bi bere malao. Mano ko bi kane inheriting jame kane ngongo. I don't remember picking anything. Kara cha bere malao. Malao de no ngani chata makara do ngogi ne pero dia chego yawa hina grade da ko de kwano gere kwaner mor me ale charu development no certificate ora. First teaching de bere kirombe north kono ni nursery school ngogi kane no. Wana do kwano joina primary school malao de cholo Techolo laha, techolo tumia apara beach, para ngwani mia beach. Eto salar mere medipito wa jamu dushu no tichele tumia pia ngwen. That is what I remember. So indo go kan na dong kesti. Dan ni angira. Pangeong me nga ma hopien bawa dang joko binu pe bawa unyu kan no bera mer. No marka kongo. Era ana do pa marro kon. No ban mana me beri area tin yang. All right, thank you very much. Akamani, we're going to take some break of some coffee. Eka, we're going to come back and then continue with this real life of Mc.Dogo Destiny. Iko ni nyiko ko beranga. Ogwang no, chala ka mobile money. All right, thank you very much. We're still at Vintage Lodge, Lira. Discomfort at workplaces, homes and families because of unclean environment should not worry you anymore. Because Aphrodis provides you permanent cleaning solutions for offices. General domestic cleaning, like carpet cleaning, couches or sofa set, deep scrubbings of toilets, walls and floors. For booking, call us on 0393 228 695 or reach to our office, which is located in Gulu City, Gulu Avenue, Plot 19, next to DFCU Bank. Aphrodis, show that no mercy.